Sorry. Oh, Doc. Yes, and you walk, Doc. I want to know why you did. Who knows why she I've said to Yama, no, see the young cook. So your stomach was out, said the young. Have been so as I become. And then crying, meaning said if you are forcing a, I don't know. Test results naturally say when you malaria when the moji. TD. Yes, malaria. Nani yem no so we no here. Tinatet tomac and a tinatet malake. Famano nano hobetono. Malake, anything at Tumac. I'm my free. Tinatet malake, eyama ubia wenya malaria fever. Ena tinatet tomac mixture, eyama ubia wenya indigestion. Yenshishwe mumu so wenya malaria and sana wafa edrui. Not recommended for children below 12 years. Pregnant or lactating mothers should consult a doctor. Surprise! Congratulations, madam. I'm looking forward for a good business deal. It's my pleasure. Excuse me, madam. I am a business partner. Mami can be being chill. Tinatet venicano. So we use what? A CSC ho. Emma hoye kama. Emma hoye obey moi. Na ko try she. Thank you. Tinatet Venicare. Tinatet Venicare is an oral tonic for maintaining vaginal hygiene. Not recommended for children below 12 years. Pregnant or lactating mothers should consult a doctor. Mema obi biara akwa abadiba J Ghana TV ka se J Ghana TV we stand for the truth. I de no kran kwa na ye kan de enye no kran so na me ka cho se enne juwe de de bro eye de na ekọ ede na eba enne na wie ye de ebramo na me ni mabedwafo ana wie atena se ye ba betwetwe enkomo ensem bebre e trend ensem bebre e koso na ede na ekoso me ka cho se bo modern so be subscribe ube share ube like na fe so no abo modi ase ube odibe ma obi biara ono so nya ebi nhwe na wenye bi ahwe subscribe J Ghana TV. J Ghana TV we stand for the truth and every Tinatet Herbal o maso na siniye o se sika herbal clinic and afe so friends of Ken we stand for the truth and Genius Pizza na afi so me ka cho J Ghana TV Foundation almost aso ya sini yie papa enu nti no me twa me wan kofa me guest aba me ba ebedi nkomo odi fu akwa na e ka sai ya be da sorry ya to this the Church of Bethesda simple pronunciation no e Bethesda mami me so bibiri se o papa odi fu akwa me hwe J Ghana TV a wonso be dey beka me hoin na yenhwe na se wo hwa mesrew brofu bi na kan ho no se wahu yesi yedai subscribe na yedai na mi edo no so na former sister wote no ho no na ontie bi ebi mpa obohu papa akwa nyame hirawo se otie yen goodbye yo me mamu akwa aba sana na me kan no ene ba be di nkomo afa social media ensem social media trend na ensem bebre na koso na enawie me baya ye ba betwetwe nkomo eye de na ekọ ede na eba aye social media ensem amu nyina amani tua Tracey Boakye emre bia etwemu yete se nkofo eba hye ne yie enkrofo etomane no se ne ba no oni papa na ebimu kra kan ya kan se Dr. Kweku Oten ene ye ne ba ne papa ebimu so se actor Shapi ai ne friend ye nim no na Kwame ono ena akola no eye ne papa ene na we obia kan ya eye ne de ena Tracey aba bonten ena ono aba ka se ene aba be chere nsemu ensema nkrofo ke kan nyina aba clear air no enu nti no mo ma ye nkohwe video no se kokohwe video ne e ba enne
ye be di ho enkomo papa na enne nipa me ne be twetwe enkomo e wo studio a e me nua bema abebe na ti say okay I was here ko he video no ye ba na fi ye nyina ye nya bi aka nti ebusuafo ye kwa hwe video na ba ye nkobe ne ye kan Tracey kan sempa wakasa we tufo nsem ne wakebi ti ma ye hwe video ne ma ye ba ye be twaso. This question, I really didn't want to talk about it, but let me just brush through it. Me also being obia dated a crab in penny panel. That is me. How much more madam for? Yes, say me madam for kunawo. I can never do that. I will never do that. And can you do that? I've answered that in some live video I'm here, but let me just say it lightly here. Intimate struggle. Said you be who so be you be kunawa. Go and fight your rival. Leave me alone. Said you be any man, say me obi na wa na bibia. You know how, you know who I am, you know how I do my things. And Queen Shra Papa is not even known the way people are mentioning in Penifo. Leave these innocent men alone. Let's respect them. You respect us all. If you do that, it won't push me. And me easy came free my account and say in Shira, young coupon. And they are talking about me say, oh Shira me. If something is not mine, I will not put it on social media. And I don't show off. I encourage. Says oh yeah, as young as 30 years, you can own houses, you can own cars. But me yeah, my regrets a few years, my regrets. Okay, I didn't regret in my life. I wish say I could go back and delete it and answer my new cry 2020. The way I was responding to people. When you say up till now, I'm telling you I could share videos maybe. I don't think meeting should be that. I asked myself, said, wow, did I do this? I don't know what came over me. And I always ask God, so I'm from a born nature. Send me deep him, send me deep for. I shouldn't have done it. Whoever I fought, until I had this year, KOFI are attacking me. Sometimes I see them, sometimes I don't see them. The book I mean, when you know the panel did my 4 or 5 months ago, I won't respond. And you know, the regret if you ask me, 2020, how I was coming out to respond, it affected my family so much, especially my mama. The mama said being quiet. One time she called on video, me pick and then red, and she was crying. The only problem they say. My daughter was too young, and I was so hot. And she said, "Wow, what I made about social media, I didn't find more than ever since she said that, I stopped. Till now, it's almost a year new since 1 year crying, and I am still sticking to it. To be a baking here, okay. I know between me and Yanko, so why do I have to come? And the thing is, and you don't be a to say. Tracey, I can't hear you. No, you will be on the fake account, and no one or JD. The blog a biaka, and no one or JD. My dear, Sunny man crying to home here. Hey, what channel energy and the amount of family with Juma. Okoso Papa, and what they hate to see, and they say Okoso. So time behind, prove them wrong. Maybe my policy, I mean, the name we are prove them wrong. Many pound who be now. Call me. Many people who be hey, me who last week na say hey na this week say sana abraboni ebono. Me mo now bo abraboni kofo. Tom. And the ebe mo bra kofo is when you pay attention to negativity. I say me only say me who be a mystery, only later mystery. Yes, me dress it. Me name dressing, me name fashion. In fact, me name tea. No be me name tea. I didn't see Canadian Kunira, now me hold up. I say indirectly, they know I'm smart. My dear, and yet a near Cassie in the Jabema, and yan Tadia Cassie, and a baby be up or bar, and any popra.
It's funny enough, say innocent, respected men are your mind. And I'll move say, but that's not the first time they're doing it. Me back a queer shra. And yes, social media for the young men. Now me back a queer shra, papa address social media for. Look, me my social media on control. Say, my social media controller, ask yourself, say, a true dear, are they the ones going to help you? No. Share nya semre. I want to go say social media no. Obi a to credit every type video type media no charge phone at all. And you know it you. Don't be happy say obi yes say na pie share nti obenyina be hu die. Na me ba pie share no very no. Obenyina be hu die. Dia mo ye no. We don't care. Se mambo bra anani papa mambo bra me amfa akra den see ya eno any hard. Our aim is to raise our children. We make us say passport be. My daughter always traveled on the first and business class with her daddy. Maybe can't papa what will you do? I won't do anything. And I want him. Don't stop, keep doing it. Because they say, which I can be my relevant. Do it. And I make us say, baby, I'm holding me a free, baby, I'm holding me a dream, baby, I'm holding me a corner. They make kindness in your mission. Why are you? And my wife didn't say, can't you go over papa? I'm not for new over papa. Social media for new over papa. Any year. Or be a sunny honor man, and I make or one baby papa be ye, or bonny bread beer, a queen share papa, a headache. And as I said now, any social media for the young now me the shop papa. Now the main sense will be an interior crowd. I didn't scaffold your money. Someone who say indirectly no. I was some Muslim man and American. And yet contain your any access any it's not social media. Me kind me see so me see me dan Kumasi. They were saying say and nobody over warrior ko confie and I will sit there and I told tradition. Me can't tradition yet. But to be an aim or the TV say say me rent is some any problem no. Me take 30,000 40,000 Italia. I don't care because me lay foundation maybe. Who see swap or bra? I don't know so ma and you ma I'm from Punto Row and that air priority. It doesn't work that way. You can't cry, you be the but that's the truth. More type of we are more judgment one say, yeah, cancel. Let's face facts. What would someone say in the next 10-20 years? Now that's what on Instagram the next 20 years, where would you be? Say money that's what in common. Have you asked yourself how you want your life to be in the next 10-20 years now? Now that's what fake account did matter. Now that's what nah. Let's think about those things. Hey, I asked some more. And then Tracey Akansem. Tracey Akasa. Wakasa Ghana for once more pay asem. Was sent a banner. Or the name papa betra na heading. More pay the banner papa heading. Afenzono. Tracey say Ghana for Monremo. A moody among sika air dressing. Not need a yen paddy. And the way why any paddy do baby. Ain't no. So 800 million at a soprana and fun. So ain't Tracey a ding come. When you are Antina, the tennis we are said, do you said or Santa Cratch? Anna Nipper Bian Susono, we be a tomb power, a year new ever. Anna de Bameka said, me share and come come who may share Numian 40 Jagan and KOFI buyer. Just a new one home. Etinu Ghana for yen crophobia or man beer, just say a summoning fan on quarrel, some better children and one, a summoner benedia. Trace Bachaka Sabi, dear tennis, Ubia Waneba. Na or the banner, no, the Aquana Papa Gina, no, I better Ghana for some bay, Nipapa new.
na no na yeden eno no Ghana fo eno na mo ba hu Tracey Boakye suban ana ewiase wuta kodo yini milika aboyo di ni tahwehwehwimu abrabom na sabi eye kwa no bie shop bia mayo bi ye dwuma enyoma no aduane sabi Ghana fo si Tracey Boakye ye sei sabi oye sei sabi oye sei oboko hwebra na bibisa eye den kwa no bie shop bi ememrantie bi emabu bi ye dwuma ye na wo Ghana ni na wo kane nipa na wo ne ba wo se denti na onfa ne ba me akwara ne papa mekere na sabi o ya ka nipa oni papa sanke Yesu Yesu ni nipa oba wiase ya hu ni papa da so no na masase so onu ni nipa wu ya hu ni papa wan na sabi oba be no ba kwada ho a be ma be butu no so na nyinsa aba no onim se we na nyeme aro bodanfo kwa nim sabi be ma onyem no Ghana fedu bebe Ghana fo timi kasama sabi ye media dwuma na se obi oye sini adwuma ase adwuma na de yehu awura mu no asafro yen nipa no sabi Ghana fo 1% Tracey Boakye onye den so nipa no ye be ma mo se na awona wawo no akwara ne maame wai tese Ghana fo mi hu die mo pese mu di celebrities eye nipa no wawo na me ya dum awafa no ba akwara na du ne fie mpen wadu wa ntoko na ntoko wa yin se na nwu eye na Tracey Boakye wo ya ka be ka ene wo ana wafa mema bebre ana wo ana wo de shata na wo de yo ho ana wo yin se egu ka sana Ghana fo be ka nipa na nyem wawo sebi wona akwara ne papa ni wona sebi po oni papa mpo akwara ne nya Ghana ni se wawo na sakwara no akwara ni papa eti kwara ni nya Ghana ni ana wiase a obewo a obebe wiase oni papa entina me ne foto bi ase Yesu ni nipa ya wo na ya hu ni papa eti ho papa ben pa na sebi obenyinsan ya wonni akwara ma wu ya na nyinsan menim ana na wa ya badanfo ana Tracey Boakye de be top on tin say me ba ma wuni ni papa ni a ana Ghana fo mo be yan eno so ma be ka sei eno de ni ku hwa no ode ni ku be kire Ghana fo kasa ya baby ya Ghana do be Ghana fo kasa etimi de Ghana fo de udi Ghana fo nsematia wa utimi ma blawo Ghana fo yan crofobia wa nye ya beka usi na yese ye fa wiase nko ba bia wa nsi dan so yese wa mo bla eti Ghana fo angasa no yenya modan nipa na bobra abayo wasi so oye dwuma se bia den kwa no wotimi koba ma ne maame ne nua bi nya bidi wotimi bia enwuma bi ma mabu enya biye na wawo sebi eva odi eva ne se akwara ni papa sebi wa wo kan usimu san uye busuani uye ni nua uye ne papa uye ne maame sebi gini no kono mo se ne ba no kweku otin le dia dabi o hwanu oni obi koda wodem omba radio so be na nso se me ne asumasi koda monka na FM aminti Ghana fo hwan o so obi koda akwa awo sex wodem a odi ba betu dwa se nyame adom o kira me ne asumasi obenten me ne koda edi se menyem na se manya kwara ne papa mumfa nsa asumasi sebi prejudice sebi nya adu se kwa ku otini Tracey Boakye kwa bibia Ghana ni wona abakoka ana abakoka se nyinse ne asumasi dia se ene se Ghana fo ye ne ya doctors fo ana akwara se gogo otin menyam lebi ona akwara se gogo otin oba de onyinse apa na de ma asumasi opa na de ma obenten wa na wasama wa open so nyinse no fa mu obia enti se wa wo no otimi hwe ne ba na bofo ne nam no otimi go school one number saba se Tracey Boakye pa ne bani enti akwara ne papa ni wontina Tracey Boakye bata akwara no ka akwara ne ben ho ana unso kasa no so kan bi se na dwen so no o magina social media bi na tem wonya ne ho awie o meyi ya wonya ne ho awie won say okay because sabi ya say the opri bibi no ana odimnika ba the opra wie no wonya mnika enti no Tracey Boakye nya ne ho awie enti se so ma social media ma so nsem bi so a ono asem a wa betra beka no ana wo mum no oto atoa because sabi abaya no hwebra wa bra na fa enema wa famu a enya hu ana be ponte ne se onkope ne papa mra akwara ne papa mra ode ne ho wonya ne ho awie enti so awo ne ba no otimehwe ne ba sabi na na Ghana fo e wo wiase na nanim obi anim ne papa
obu okwa na utimi say yes abrante ya watiwe pawe abrante so no na wo hwe akwara anim akwara nya ne papa no ati nyinse da samanfo Ghana ha nya sam to o nyinse pa ya de samanfo e o Ghana ha no oh na say Ghana ya say tete kafefie ba ka be hu MPB ne papa ni pa so na de asasuma sense sikanti ubehu minister bi na ne papa ni pa nso so no esense maame ne paye di ama ne fie nti no da kwose ni pa foforo edi aka se asuma si papa na asuma si papa ni a ka Ghana de ka beti ba ka se waya wo ne de ka ye papa ni obi a ye maame ni obi a because no timi say yes abofo yi tipa wo de se obenti wo de se asuma si a timi say no akwara nya ne papa ni edi ni pa na wo ne ba o ne ni akwara ne papa ebi na onu na nyi nkyere ana se de nyinsam mu no ba ma na anye eti wanye ne de sabi wanye a me nyinsam ni mu eti mi amahwe me ba wow kama de nti na Ghana ni ana se media fo na wiasefo na beka se Tracey Boakye ko yi wo ba ne papa be kire eno no de na beka de na beye eti no Tracey Boakye oni problem o ba bia ona de ne ho anu wa wo ne ba no se me ba na ma wo no me amete me wewre mo wewre no ma hwe me ba o se won wan o se eduru bi kan no say ne ba ne papa ba be fa no de ne ko pie weekends later no de na ba ni papa o pa ba Ghana for person omo force na no de hyekoku oten de ahoma bi na de sabi o de koku ote kwa twempra sabi de wanyam na nim de wanyam no de wanyam ani onim de wanyam no eti wu nya Ghana ni na wo be ponte se yin se we de akwara de wo se koku oten o wo se we da bi what I said to Tracey Boakye no minim funso bia minim or how minim de Ghana for person Tracey Boakye wo ye what I say nipa no wonte ne ho no wawo ne banti na edenti na point say ko yu ba no papa be kire ento ko yi ni ba no papa be kire no hu ne say o you right o cancer oni funso bia because on na de ne ho nipa bia wo de ho obi timi control on na de ne ho ana wawo ne ba ana Ghana for kan wo ba wa wini ko fa ne papa bla ana wasi dabi me na sabi me ti social media na sabi me dwama numu a me respect me ku me fa me ku ere ma me kire wosi mu san ma Tracey Boakye ma Ghana fo pushi ewiase pushi ba ka se fa ba akwara papa be kire una wote ho fine se wa upem na so wo de akwara papa ba be kire e de wa wasem a but nya Ghana fo na ebe pushi because you see ano wo de akwara papa be kire ko be ka se nya akwara papa no yeah because muma dinanda da say kwaku otemba da bi utimi nyaji say obi ni obi awo na wo di kwhye obi na le say bi omo koyi inside no akwaku ebibi na wo gina begba na agya nifa etu no no Tracey Boakye ne nim akwa ne papa no be pointe ana say bi onfa akwa ne papa me kire ya wo utimi nka say Tracey Boakye awa we akwa ne papa ni eti Tracey Boakye ni funso bia wo ne life mi say sabi wanyam entinu nyema wanyam wona ne papa akwara papa ni no de kwhye obi foforo so de kwhye obi foforo ko on na de ne ho no wase onyinsa manyinsen we nyinsa ni asuma sidi aba memfa ma no me de ba mo benti ono asam a ebi kwa wo ti social media aka no a wo kan kwa da wo kwa o ma bia wo magu fie 4 5 6 no ba ko kwa nya oba enti biase de wo hwehwe obi asem a wo asem ni hwehwe mu ye obi ane ni fie asem o eto bi awale mu nsam de wutim fa meta social media nkan se awa Tracey Boakye awo no anya kwala le papa ne ebia de Tracey Boakye kire na emu kokko atin mu na sabi o kokko atin ni Tracey Boakye bibia na wote ho wugina ho Ghana fo du bebe Ghana fo kasa ma ne tra so o ma ne mu ade na mo ntra na mu de ekoso ne de mu fuma ni hu mu fuma ma no nka no ma ni ntumpo ma ni pagya nu ba bi pepeso bi ye mo o ma mpani so na san mo o ma ni ntumpo ana so ya sala na we Ghana ha de no we de asma wa twema dwen si asem isi esi ye ntwa tobu what I say etinye ntwa tobu o se ni 30 pesos ama o ma mi aka hu si e bete no ale so ma mi konyi mframa o se ni wan si di ama ma mi a ade so ma mi no komo ba ma ni wa ale so o ma ne chip and credit because o timi nyi sa wan si ni no na je si ade o ma no ebedu ba bi no wa we ya unkitaka o ye to hwe enye ase ye na for so kototo ka because unto ka bu utato to no
Zia the one more tini then abaye nyam fashion. Ya bo for so akotoka. Ejinu ene kana ntimi ntokwa le to bike na fa twam oto sisi wudu ton wa betwam hwim. But ye ti obia. Ye ti obia wo ye hwan yo ton utwa ton wo ye driver no nya driver ni utwa ton. Tinjira twa wa bere wa bi o te grazi a wono enkra to won si ada no otwa ton. No otwa ton. Yeah, and just say, ye chama, ye tenor. Sir, so the bus sending this can ye. Ya better no. Let be or take grass, who send this camana, tone or chubby, or take grass upon who ton. I do ya a bind the abbey. Then I mean, no man with you, I said you are nodding, but a bind or said you will be anywhere within the 7 could better than a Jeffy. Man penny for so many betum pong. Sebi. Ya mampani da fence mahama wa baby amo man mampani fofra ono so tia kunya so na do dan kwakufara ono so fo so mani betumpon bedu baby o mu consider yen mo yeso yen won han because when you be am wase a wuti nya mo anytime abesene ayibia e betew ya betew because ton ya twa ya amabu on woti ton no e twa ton no so mo so mafiri ho omo so wan no aduane abom etedu baby o mampani won consider kake wo mu se o man o fo so o bo o man no but yet mamifo na bi nya adwuma no aya na awantimi so ya kon na yetimi because sia me nya adwuma na wo se ne be 100 cedi bi na me se me de beto mo na ateme be 2 cedi 3 cedi a ade me pese me scan be me de ande aye ade ne tie no e depend scan da account da account mi tie be tie a se wo se ne bia 1 cedi na se bia yete wo se ne bia 100 cedi na yete 1 cedi a minim se se be ko be 3 cedi ana 4 cedi 5 cedi na se sika no e fa so obi de wo ka obi di kan apaso o se sika na dia mefa mobile money o ma na agenda na o de be sen ne sika na basa because isi ano me de o ka 100 cedi na me de mawa dia me face me de mawo no ye bete wo di 100 cedi kuna me twa mawo na so ate o nse na ade na kwenti ni se o ma ni mo ye de no na Ghana fo ye die na si fom ni ye kasa fa ho enye Tracey Boakye asem go Tracey Boakye mi ti unu to wanya na ho etimi no mie no sabie bi ni ensam na de ni ye de ni ya ka kire mampani se mampani wo mu se wo bo ma no o mo ma ni tumpo o ye bibi eti se ye srawo se o ma no se ni o ma na ekono ebia o pese o ma ni enkosi ba se ni ekono emwa ye timamufo ntimo mie ye ni se obi amfa fo nye video ma se mpanifo na hu se enema hu hia enema haye ye ni apese ye na pese o ma ni tumpo o mampani pese o ma ni tumpo nti ebia o ye se de o twa se o ni se na chiachia mampani dwen se ebi o de fa ebebo ama ye na ebia ye so so timamufo na ni se mampani de fa emwa ye momie so le momie nkase wo buo kwan so ni ye betra be ka Tracey Boakye sem na Tracey Boakye ese na Tracey Boakye ese na Tracey Boakye ba papa ewanya neze ye ka wi akwada fie kom ise o man na mu ade ni se tom wo cow uni cow utwa uguta cow utwa tom e wo phone so wona na bi o te grass e wase ne hande sibi wona na betwa tom obetwa e asemo etimi twa se Ghana no ye momo etimi transe ni esisi ni yema bi ni ya kasa mo mampani hu se enema hayen gotimamfo no ye hu ye hu MPP ye hu NDC a o mani etimi tumpon etwa se ye kabam se ye na ye o mamba ni kasa mampani ti asese enema hayen go sa ton ye jo mo ba mani ye beja fo yisu na to ne be da twa ye be jam Obama ni ye be ja ye na sam ko okay I Ghana TV we stand for the truth but more than so be subscribe we be share we like it for comment eto kama na bibia enye fine and then discussion say the bro no I about to boot one sense any Tracey Boakye nsem enu nti no ye be sign ato aso ebiem makra Emma yesumo yesuma merade enyumre yakin kansem no ye be ma sister Paulina ene de yafro enyumre yakin kansem no ye be fa free abus
Hebrews chapter. Ebe! Sister Paulina, we reading glasses here chini na who Hebrews. Hey! Madam! Ajenkwani. Tinatet Hayan Herbal Capsule. A drawing tina perwati semi. Me ready a mention glasses. Obroni besi. See clear. Eye no crow. Tinatet Hayan Herbal Capsules. A full supplement for good vision and not recommended for children below 12 years, asthmatic patients, pregnant and breastfeeding mothers. A drawing baby atwa. For Tinatet Herbal Shop. Hey, now what? Tinatet Hayan. See clear. Tinatet Edroi. FDA ahwehwem agye atum se enye. Tribulus terrestrix, Kayani, Panex Caltrop, Jingo Bilaba. Saho di no ya mabobɔ so nyina. Ɛno ne yɛde ahyɛ Kinaata 230 haba mu. Wo ya bema na wo no mu a, ɛma wo hoɔden sonko ma wo gyina wo na so tumi badwuma. Ɛma wo energy, stamina, and vitality. Ɛmfa wo ne adwuma wo yɛ. Ɛno ane sɛ wo bɛnom bi, wo bɛ badwuma saa wo mrɛda. Kinaata 230 haba. Ɛyɛ yɛn konkwa. Power to the people. Me try 230. So I will hear. What feeling? Hold on, me back. Kinaata 230 herbal. Yeah! Kinaata 230 herbal is a full supplement for rejuvenation and vitality. And no sa ebra ofa sa edrowi. Oba wafa yefunu. Ne oma ne banofo. Ene akola ondi emfie duwotwe.